Pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti i instalirati Euro Truck Simulator 2, pratite me. Uđite u vaš website, koji god imate. I kucate download Euro Truck Simulator 2 TPB. Link će naravno biti u deskripciji, zato će vam trebati torrent. Naravno, ako imate torrent i njega ću staviti link u deskripciju. Uđete na ovo prvo, piše Euro Truck Simulator 2 PC, download torrent TPB i kliknite tu. I evo ga, kao što vidite to je to. Znači idete ovo što piše kao get this torrent. Kliknete na njega. I sad će vam se pojaviti, evo. I sada vam se pojavljuje kao ovdje šta će da skida. Evo ga, eto sad dvojka. Znači bez ikakvog krekovanja, jedan klik, jedan run. I idete ok. I evo ga ovdje, skida se ovaj prvi. Ovo nešto je skidao. Evo ga, skinut će se za brzo. Tako da ću ja stopirati video pa ću vam pokazati kasnije. I evo nas, skinula se igrica. Tako da, kao što vidite, izbacit će vama isto kao i meni ovako. Uđete dva klika na nju, ovaj klik da, continue. I idete, možete ići autorun i ićete setup. Ja ću ići na autorun. Run, to jest pokreni igru. I evo ga, došli ste u Euro Truck Simulator 2. Ovo je, ja mislim, novija verzija. I idete sad instalacija. Ovdje. Sačekajte malo da se učita. Sačekajte malo da se učita. Sad ćete da završi. A možete ići naravno i na setup. Ajde, ja ću ići na njega. Pošto vidim da neće se učita. Idete run, pokreni igru. Idete yes. Ako vam to bude izbacilo, mada mislim da neće ovamo, ali dobro. I idete o delay, pa imate sad gdje ćete da stavite, sačekajte samo ja ću da vidim koji mi je, gdje mogu, ajde stavit ćemo na D. Ja ću staviti na D, a vi stavite na koji vam je slobodniji. Evo ovako, i sad sačekajte samo da se ovo učita. Evo sad će to se učita brzo. Sada će to. Samo sekund. Sačekajte, vidite ovo se učitao. Linkovi će biti u deskripciji, tako da... Evo, igrica će da radi, barem se nadam.
Ovo je novija verzija igrice. Samo sačekamo još malo. Izvinite zbog kašlja. Izvinite, molim vas. Ali nije to bitno. Igrica se završava. Skoro za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2, 1. I igrica je završila. Kao što vidite, ovo vam je sve završeno. I idete ovo šta vama piše, lanuče, ne, idemo, završili smo. Igrica je instalirana, sad ću da provjerim gdje je. Sad čekajte na sekund, nije ovdje sigurno mi stalo na C, ali dobro, nema veze. Nije na C, dobro, nije to bitno. I igrica je instalirana, naravno možete poslije pokrenuti igricu. Pa provat ćemo, pokrenemo. I igrica radi kao nova. Igrica radi, naravno treba će vam crack, to je ključ da aktivirate igricu. Ja to ne mogu sad da radim, tako što nisam još našao ključ. Ali ću posle probati da ga nađem. I to bi bilo to, dragi gledalci. Možete ići naravno i na demo mod. Tako da, to bi bilo to. Ne zaboravite like, subscribe i co. Ako imate pitanja, pitajte.